Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Синејек манушкова со пренесенела пес дека потрудинела пес синејеко по живото те овол бутшукар перумнеја. Товолле бушукар брако. Брако коле сте со на не товолле проблеми, на не товолле несогласиве перумнеја, хем пренесенела пес дека са со вакерала леске сини ромни, ово това извршинала лесине. Али, е исто акале мануше, синеле јек пури дај, која со живинела синелеја. А хем да лескере ромня, исто синела јек пури дај, која со живинела песке сине посебно. Со и разлика машкар коленгере дуј даја, е муршески ридај, е ромески ридај, вакерала пе дека сине доста богобојазно инсанка, манушни која со даралата ро Аллах те бареке ва таала, манушни која со сила бушукар срце. А е џувляки ридај сине џувли која со сине тешко неверничка, сине џувли која со сине манушни која со тутуринела нон-стоп печаја, те шејте малтитиринел пероме, хем плюс да те малтитиринел песаса. Субханаллах ва бихамди. А кајата ни разлика те вакера машкар која кала дуј пујра џувля. Јек диве, џали манушники пидај, кокери белафи дај нон-стоп ласи кавалала сароите функциониринел хере. Кокери белафи дај вакерала лаке, абе бичај. Соске вакерала тупанда трпинеја вакерала те живенел туја ти сасуј. Условен те роме, вакерлеске, или ти да или ме. Или вакерла те да еја каове, или манцар каове. Билин туке ту. Вакла меса со џанава те ромо мангела тут буд, хемом на нете керо туке проблеми. А каја да чачира нела пекере, јек тикно периоди размислинела харица башакава со скиса со да кисне доста пури, а шукар инсанка, ама ќе шејтани да била шупкинела лаке вакерла лаке пачоче со скете трпинела, ваке те ромески агер. Па каја јек диве вакерла перомески, шурма вакерла. Ме више на штите трпинавте да е. Те џане, или ти да или ме. Те бирингјан маман ти да е не ето воламенцар. Те бирингјан те да ја мене ето автојака џамање ки ми дај. А ква бешела, не со време размислинала, хем леске до шејтани алейхи лане авала шуркинела дека мора ти керел по брако. Наштитовале проблеми ромна е. Со керела, јек дивелела пером педаја пури, а пазинен ки предаја бешела дека и дај лескири котар со сине буд пури него сине королида надикела сине. Лела лакава педаја ем похари ингаргела кој е пустотан, ки е пустина те вакера. Ни планина муклалаја, ни хајбена муклалаја, муклал до теки пустина. Ем паре срцеја и рангја пес кере. Со десинела пес, и рангја пес кери ромнелија шукар са, нели, нормално, кога кереја, адвајтано, те вакера и фитра, авдиве десингјовала агјар, тамам те вакера шунела пес и ромни, за жал, те кадаран таро те бареке ва таала савке џувля, тамам шунела пес и ромни, са ездано шукар, тамам те вакерам на шунела пес ко нешто и џувли, тога што нас јан шукаром. А калајтане џувля кова сојтане неправедникија. Хем спрема ко Аллах те бареке ва таала, спрема ко перома. За жал, авдиве десинена пес бута савке случаевија, ше авдиве никој на му кела педеем педадеки пустина, ама шундило да чак за жал корома, амен де корома, улем европкјајна. Улем амен да гадже. Амаре да е намаре да ден да јален кодоми. Платинаја те овен кодоми. Субханаллах ва бихамди. Само ме џанава јек. Сар кере ако живото, а ја сигурно ка керел пес туке. Со десинела пес му кела ква пе да ира нела пес кере, на кел ират, со десинела пес е пуираја. И пури разочари ми, да јам дими ко Аллах те бареке ва таала, бешела ки пустина на нела ни хајбе ни пиба на дикела да, таро јек пути шунела сар, а вену залате дива звејра. Пустинска дива звејра. Мукена не саве гласија, емој почмнела те дара. Ама да јам дими ко Аллах те бареке ва таала со јек цел. Ако Аллах те бареке ва таала заштитингјато никој штета нашти керела туке.
Ако Аллах те бареке о таала дозволињата керолту те оволту ке нешто штета, никој не стар нашти заштетиналату те бареке о таала. Верничка. А волала ке предаја бешела мелеко, Аллах те бареке о таала бичарала мелеко, ем до ближинала пелакен ва керала лаке. Пурие. Сојакала со шунеа, саве гласи јакала со шунеа. Мој шукар мислејнеа спрема ко Аллах. Само мислејне коволту спрема ко Аллах, јарка раке Аллах ете бареке ва таала. Ој шукар мислејнеа спрема ко Аллах ва керала, ва керала кава со шунава. Елхамдулила ме господареске. А калајта не гласија ва керала таро деве, гласија таро гурумна, гласија ва таро бакре. Ој савесно дека таро дива звера, само мислила шукар мислејне Аллах ескете бареке ва таала. По мелеко ва керала лаке, па фину. Со значинала да ва пури, вакла хаири таро Аллах. Шукари пе таро Аллах. По мелеко ва керала лаке, тогаш хаиреа таа чове. Джала песке. Тај сутно диве сабале, о Аллах те бареке ва таала со керала. Керала узалате товен гурумна, бакре стадо, деве стадо, а гјари ни керала шукара дава танте личинел. Очаво сабалем когуштела, сигарала акла баште джавте дикав суло медаја ва керала. Дали преживинге ират или преселинге, барем телавте паруна медаја. Сигарала кога те дикел и пури дајле скири рахати бешала. Узалате барвали пе баро, деве, гурумна, бакре, сарсова керге мелекоскија дава со Аллах те бареке о таала муклу залате. Ваква сигарала вакла мидај, вакла дживдили сјам. Акла дживдосиум бе мочал. Акла Аллах те наградинал тута. Дике акла со шукари пекерган те дајаке. Ангјан ма вакерала кате. О мочал. Се бе питано то билачи пе каршиманде вакерала, дико Аллах те бареке о таала вакерала. Шунава чарче вакла бакренгере крикија, вике. Шунава вакла девенгере вике. Шунава гурумренгере. Сигурно Аллах те бареке о таала мукла баро бе рекети. О мидај вакерала. Дикава стадија уза туте таро барвалипе, барвалипе. Кладжанава мочао. Почминало чоте покајнал пе ко Аллах те бареке ва таала. Лела педаја, муџиза даја субханала. Лела педаја, мидајлески ревакла, ајде мочао. Леса кале бакренда е девенде гурумненда менцар. А кавајтано ниамети таро Аллах, соске мислинген башо Аллах дека тано шукар. Лела са кава педаја коплет, иранала пе спала. Која кувала Андри дај иромни дикелале, ваклату палирањан те даја, ако вакла шуманте вакерафтуке. Вакерла ме муклуме да ем десингјапе са кава. Кла махо ама бе, јуклу вакла те дикелаври. Чачера. Дикел огромно стадо таро бакре, таро деве, таро гурубна, вај барбали пе која дава вакти. Дикен манушни која сојтани билаче срцеја, субханаллах ва бихамди. Вакерла леске, вакла шун, менаете керавту ке халали са ромни, со керавату ке хајбе, со керавату ке пибе. Ако наджајава керла теле медајада, медајада кој исто танте му кела кај со муклана вакла те даја, па вакла исто раскаја тирано пе медајда кере. Ако бе ромни, джала лела пе саса фактички, пе ромна кере даја, му келала кој исто тан коте со мукля пе даја. А вола песке, аке туке а вола рат. Со десинела пес исто звера. Кедена пузалате викета од звера. А каја дарала, пиштинела, ровала. А волала ке мелеко. Вакерала ке. О пурие. Соја кава со шунеа. О вакерала кава со шунавата на огромно билачипе. Дикта вакерала само билачипе а кава. Само билачипе вакла десинела пес комо живото. Кла ѓарло девол вакерала керела. О мелеко вакергја. Тогаш билачипаја теа чове пурие. Мирангјапе. Со керена и ектаро дива животине, нападине налем ханала латар само кокалачола. Тај сутно дивуштела кај чај сабален вакерала перомеске, сигар вакерала дик ми дајда, а наме дајда гали барбали паја. Аква јекте сигарал, со те аракело доте, само кокала са ростатокија тари пури. Ништо ја вер. Кедела каво кокала коше ја пуираке, манела лин лакере чајаке. Кога дикела каја тари огромно туга, преселена ако там. Која и та ни порака таракава. Ошукар мислење Аллахеске те бареке о таала керела чуди ако живото.
Вакер го посланико салалаху алейхи ва саллем. Само мислење као волту спрема ко Аллах, агар караке Аллахе те бареке ва таала. Надека е прво пуираке на мангле очоте ке разулуми. Лаке манглете ке разулуми, очавода и борида. Ама дали некој шејте ке рутуке зулуми ако Аллах раклятот? Никој наштите ке рутуке. О Аллах те бареке ва таала тарошери ецверенгоро аракляла денгяло хајре дујна луко скоро. Соске се бепи о хусну лаван шукар мислејне спрема ко Аллах те бареке ва таала. Со десингјапе со колаја. Околаја десингјапе со била чолакору мислејне спрема ко Аллах била чипе аракляла. Ема далеске кај пораката ни. Ко живото пазинен со керена. Се валлахи те манглен каске зулуми те керено Аллах зулумеа киранол ту менге. И бори манглате керол зулуме сасаке. А гярли со те керол те мерел и дај лакере ромескири. Сари рангела ке алдо праведно. Преселинга лакери дај. А далеске од чисто срце е шукар мисла спрема ко манушем спрема ко Аллах, ка керол те живине шукар. Ако синетот била чо срце спрема ко мануша, била че мисла спрема ко Аллах, спрема ко мануша, тогаш ще жане дека била че ко волдато крај, а то живото, мате керала фе ко ахирете саркара кај Аллахе. А далеске, то чистина маре калбија, то воламе шукар мислене ја вере манушенге. Валахи сока мислина сао срце ко воламе спрема ко Аллах ко створение лескере, а гјалено Аллах те бареке оталя ка наградинала Крај на крајва, соске това била че нека саја. Крај на крајва ако си јам бори, соске те керај гјарените сасаки. Соске те мисне била че пете сасаки. Зар на ета валиек диве крају. Ма би се дека ојта ни нека скири дај. Сар со ти дај дата ни нека скири дај. Ако ту си лаке бори, те да ја десила бори. Сока кере ту лаке. А гјарни ти бори ка керел те да јаке. Зар на мислинеа дека о тукова со сијан мурш, те на сијан се непослушно те родителенге. Со мислинеа те чавеко вендуке послушна. На ето вендуке послушна. И пораката ни. Сока кере. Од овака ракелтот. Само мислење ко волтот. Од олеака ракела те ба Аллах те бареке ва таала. Очистинен тумен. Очистинен тумаре калбија. Очистинен тумаре мисле, те шера хати, те живинен ко Аллах те бареке ва таала. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.